Whakaloflahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lata mai a whiawhinei. Ni tā masi ai he Rocket Systems e tau whakaholoanga interneti mui tua ke tau puakianga ni kumua mai he whakatawhono. Mana koe e matakau politika koe Labour ha New Zealand ke whai kumikumianga e tangata sivi tupe lahi ha New Zealand ke lata mai taha kontule ke ni kumua he taha matakau ke lata mai whale tali whenonga koe sinak matawai. Tupe ai e ofise komisina toko lunga ha New Zealand ha kua nā kai toko longa e tau tangata i niwi ne kua whakapuke e tau papa ke moa e tau skolasipi. Kau whakalata hai e tau whanau mo e tau whuata ke lata me tau whakakuanga whakalolahi ke he tau lotu matala ke whakaonganga he tau lākau internete mai tau whahinga hua whunua. Ne tāmasi ai he pisinisi Rocket Systems e tau whakaholoanga internete halu tūr ke pungi ngiawhi a koe whalua tau hatakianga ne kumoa mai he whakatawhonu ni we. Ne whakawhanua ai he Rocket Systems e taha whakailoanga ke tau tangata ke he uki waha tapu e kua mole ha kua moa ai e tau puakianga me whakatawhonu kua manake ai halu tūr ke whakaosi ai e tau whakailoanga kai pehe mai e whakatawhonu nā kai pihia halu tūr tau whakatokanga. Mong pungi ni ne tāmasi ai e internet he motu he holahivi ha koe tau tohi mai he whakatawhonu ke tau sipihia si kua mui tua atu ai ke he hala tōra tau puakianga ha koe hama tōru mai nā ne ke seke kua whakahala ai ha koe tohi mai kua holi e matulu e mata whakatawhonu si koe ne kua tau sipihia ka koe ai mongone ke whakatari na matulu koe whai whakatutala mai na kai whakatawhonu po ke whai koe ingoa hala tōra puakianga koe he ingoa matulu ka tausi ka pehe ama lauturu ke liu ke kamata liu matulu kamata si koe uta ni hake lauturu ka pehe na lauturu nā kai ni ka matulu whuki. Koe tupe he whakatawhonu ha kua pehe mai kamata tutungi tau whakaholoanga internete kai nā kai mui tua ke taha maweheanga ni koe tau se whakatawhonu moe matakau IUSN ke mga aho ni kua kamata e tau whakaholoanga internete ke motu. Maweheanga ia hangau ia ke lata e moe whakatawhonu ni we pihia mai IUSN. Koe wala he matakau ngā hua haku ko Rocket Systems ne whakangahua ki niwe ai whai maweheanga e Rocket Systems moe whakatawhonu ke whakatu mau e whoaki moe he Wi-Fi service ha maturu so koe ai mōnei ni ko amanake maturu moe whakangahua ke ware atu ke tau tangata ke tutongi ke whakaonga ka mai ke ia maturu ke marikiski lunga e mawhisi he puhala mōwhikau internet kai nā kai whai whakamurianga moe maweheanga e takau hāku ko Rocket Systems moe whakatawhonu koe maweheanga ni he MOU ne tohia ki ai he IUSN moe whakatawhonu ne ke seke koe wala ia ne kua uka e whikau moe whehepe kaki e tau mana tuanga me tau puhala ne kua tau se e whikau nei. Koe whihe lewa he tau koe tohi mai e matangahua uta whakawhanwhikau he telecom, he invoice, he tau katoa, ke mai kei motu tungi e whakangahua ai e Lapasosa satellite dish, i hia mai tau puhala uta whikau hala pulang, koe wireless, tau tungi e maturu e tau invoice nei, he tau katoa, so koe tau laisini ia, ne mai kei maturu ke whakangahua ai ha maturu pisinisi ke he whihe tau ai mōnei ko tohi mai ke pehe ai whailai sine maturu ne mai ke whangahua maturu matangahua nei so ko huhu atu te kei whamare mori whakailoa mai koe laisini whē ne mai ke maturu ke apply kei po ke tohi atu ori ke lotu si ka whai mai ke ngai ke tuku mai e lo pepa ia ke onona maturu kei mai tohi ai ha maturu tohi ori ke mai ke whakahua maturu whahinga hua, ka koe hamaturua i loa, mai anōranga ke he tohi mata whutawhonu hei motuku niwe, ai whi laisini ne pihia ke mai ke maturu ke whao. Ko to tungi tu ai e maturu ala maturu laisini, whai business license whaka maturu, ne whakanga hua ke, koe haia ni to laisini maturu ni ko i loa ke. Toko longa lutulu e tau pisinisi ni ko whakakise to manatu kwa nā kai whiawhia, ha kua lahi mahaki e whakaroanga me tau ngahua halutulu kua tau hele ai ke hea hi niawhi, ha kua nā kai whai internete ke whakaongai moe kua lawia lahi halutulu ke he tāmasi whakaofu nei. Kua tāmasi ai he pisinisi Rocket Systems ke matahola hewe mga pungpungi moe lawia o se tau tangata me tau pisinisi ni kua whakaongai he tau whakaroanga i halutulu.
Koe tau momoi mo business ai hani ga koe lola hini ke whakaholo ha koe tau whangamena pia tunga internet mo Wi-Fi ADSL si koe tau ahoi kua maile mo ne longa nei kua whaile kua ki he tau whakatokatokanga ke late mo Wi-Fi ko tia mana kini mo isi ngalo tau emails mo tu kona kai meke mo tu ke tu mo tu tau emails na kai meke mo tu ke loa mo matuta ki me mo tu tau suppliers he tau mutu I whafo uka foki ke mo tau hai tau matuta ki anga pia ha mo tau clients ha koe whakaonganga he tau email ni kua lewa toka he niwe.nu so koe ai ti holo mita ki ha do business mo to mga hoi ka mali mi pia foki ni ha ni kua kisia foki e umuyanga mai hem takau ni ko leveki atu ke do business he moto ko Chamber of Commerce ha ko mena to lawia te puhalanga hua e halu tūro tau tutake tupe tolonga he tau tanga te business mo at ke lo tūru hane whakaonga e puhala ia ke tau te ki do business lo tūru tunga tau pare tau panonga ko tau business foki ni ha ke o te to koloa ke te motu New Zealand to tongi tau tupe ke he tau puhala fōu he wahadek ha kua manaki ki pihia si tupe lahi e ko men hai ne manatu ai e matakau he private sector Chamber of Commerce ke lang matai ke ole ke te pahine ua ke pepe ke matutaki ka ua mumutu mumutu ngai tunga ne fa na tolonga ka lo ia tunga ni lo tau tangata usi ni wene mana tu pun ha ke matakau business ma nei ne ke riu foki na pehene ke tupu ko hingola ha mi fa osianga ko hoi foki mo turu hanga ki ai ka ko fono ni ha ko mani ni ori ai ki fono ke pepe ke matutaki la e koloa ni aonga lo ki tu business si kai ke riu foki ha ke pihia ke ke lo tu ai ke mai ke te tangata business ka ha ke ko hingo e puhala ke lari ke matutaki tu business lo tu kai tupe to ko no fo tupe ka mga nei kai mai longa lo hi to longa matai he pa tu fono ke te business mo tu nei ai tau mare ku nei kai tai men ne ke anga ha ke pe bu e tau si nei ne ke ai mo nei po ke ngo kai mana to ai pe tu anga po tu fono ne ke pe he pe kau nei kai diong ni ke ai pe tau mara ho ke hoko mai ke pūri ni pō, kua liu whakamui e te milihila, kai whakatu mau e Rocket Systems, ke whakatu tala mai whakatu whono, ke tahe mahina ki kisia e whakausianga he whikau nei. Kua hake mai anyway ke tau wala tala tutupu I New Zealand, ha koe tau maweheanga ke lata mo e taha whale tau whenonga anyway. Koe takitake mdakau Labour ko Andrew Little ni ko tūkua atu e ole ke he tangata sivi tupila he whakatu whono ke kumi atu wai ke tau maweheanga. Ne ko mō wai he taha matakau whale tau whenonga e kontuleke ke whakangahuai a matawai. Ko whai mana tu tupe ha koe iloa mai ko whai tupe ne ko whuake ai he tahe tu tangata ne whakatu ai e Scenic Hotels I New Zealand mo lea whakatase tase o awhitala ke he matakau national to hoko atu ke mga hala vili he tau ua whehong whamawha. Mana ko ai e mdakau Labour ki loa koe whai matu takianga na kai whuaki atu he tupe lahi nei a si mō wai he matakau nei e kontuleke e kalata mō matawai. Talahau wai fōki he iki pole mai he te whakau I Pāwhai New Zealand ko Murray Macaulay ko ia ne kua lau ia I ke he whiwhirianga he te tangata ne nofu atu ai ke mtakau Bucket Trust mai pehea ia nā kai hako e tau tāla nei mai he mtakau he Labour. Pehea I fōki e takitaki le veki atu ke Scenic Hotel Group ko Brendan Taylor. Koe tau tupe ne fuaki he taha he tau takitaki tuai halu tolu koe mena tau se whakatangata nā kai whai matutakianga ke tau maweheanga halu tolu. Pesa ni kua mō e tau whakamāmaanga pehenei he whakatawhonu New Zealand, nā kai whemena kua hepe ke halu tūru whiwhirianga kai. Mana kua ngai ane mtakau Labour ke kumi ke iloa he tau tangata New Zealand, ha kua lahi fōke tau tupe lau matai ha New Zealand kua whakamole ke tau whakalaulahianga he whale tali whenonga nei. Hane vai tate tau mga aho ke pāmai whakausi e tau tohi ole po ke te whakapuke e tau papa ke lata me tau scholarship ke he motu New Zealand, koe tau takitaha lime scholarship ni kua fuaki ai e New Zealand ke lata mo niwe.
Ne kamata i ke aho taha i Februari, whakailoa ilo tōru kwa tuku atu tuai to pepa whakapoke, ke tau whakaholoanga ke he kupeanga hila, koe puhala muka moe mawhisi. Kai talahau mai e komisina toko lunga ni sila ni ko Ross Arden, hoko mai ke mga aho nei, koe taha mlai e tangata ni ko osi moe maupōpe to pepa ni whakapoke, moe kwa kamata tuai ilo tōru ke tupi, ne ke nākai hoko sia e katoa tohi tonu mele ne manako ki ai. Pehe mai ia, kua ki sia tokolonge a lautolu tangata ni kua kamata ke whakapuke e tau pepa kai nā kai la whakatoa toa ia. Koe toianga ia ue whaitapu ne toi ke whakausia e tau whakahuanga ia. Koe whakatokaanga ke tau whakakuanga ne kua amana kia ke watu ke tau se na whiwhiria i whoki ni he whakatuwhono e tau whahinga hua ne kua ki sia kua mahuinga ke lata mai motu. Tau pā moe whakausia e whakapuke e tau pepa nei ke he aho torungu furu he mahina nei hapelila. Tā he matanga hua nea kua whakahoku ai ke lata i mai tau whānu whata, mai tau whakakuanga ke tau koloa hila ke he internete, ke whakapulua i whoki, whole tau whakaroanga ngā hua whanua, mai tau puhala ke whakamalolo hā koe tau hiki ki anga he matangi. Tōlo e motu ne kua kawhanataha i ke matanga hua nei, ko niwe, koe atulunga, mai Marshall Islands, ke lata mai matanga hua whakatupi ai he iPad. Hahoko mai papua ki tako ue pulotu ke whakako mai whakatutawa i mai tau whanau ke tau puhala ni ko maike, ke whakamalolo e tau puhala ngā hua whanua, mua atu hā koe tau hiki ki anga he matangi ni kua lauia i atu Pasifika. Koe manako ke whakakese whalo tau puhala ni ko maike ke whakaonga i tau koloa, ne mahui ngā lahi ke tau whuate waha nei. Koe tau koloa nei, ke tālanga i whalo tau whakaroanga ke whakahoho alu tōru ke manamanatu, ke he mahui ngā he tau ngahua he tangata ngā hua whanua. Koe tau puhala moa kai ha nei si kua lata ke iloa, whoki koe lauia whewhe tau koloa ia hā koe hiki ki anga he tau matangi. Koe tau whakakuanga ke lata mo i tau whanau, mo i tau whanu whuata, tau whakahoku ai, a tau hoku atu ke he aho tu loto he whahitapu nei. Whakausi mehe nei e tau walatala tupu ke lata mo i awhiawhi nei, ke nono whua, munene pō tō lidiu ke whalawea.